Pagi ni saya nak masak nasi goreng udang kering dan sotong untuk bersahur. Seperti biasa, mula-mula panaskan kuali, masukkan bawang putih yang dipotong halus, kemudian masukkan bawang merah yang kita dahulu iris, masukkan udang kering udang kering satu genggam dulu yang dah dimasak panas, kemudian masukkan sotong, kacang bagi naik bau lah. Kemudian masukkan sambal bacang tumbuk sambal bacang tumbuk biasalah kita masukkan 3 tangkai cili hidup merah dengan 5-6 tangkai cili api sedikit belacan garam sikit, asam limau sikit dan kita ambil 1-2 sudu bumbu tumis hingga sambal bacang tu masak. Kemudian gaulkan kemerahan, ini nak kita guna bahan-bahan sayuran yang satu saja kita pakai itu carrot atau mantis nipis-nipis. Kalau ada sayur lain masukkan, saya dah tak sempat masak, ini saja yang boleh masak untuk pagi ni. Masukkan sedikit irisan bawang, jangan lupa saus tiram 1 sidi besar. Ini wajib saus tiram saya tak masukkan, nanti goreng tak jadi. Okey, masukkan saus tiram, gaul-gaulkan, kacang. Masukkan telur, kaskan 1 bahagian kuali tu. Masukkan telur 1 biji. Tunggu sampai telur tu masak, baru kita kacang. Cara penyediaan yang simple, mudah dan cepat. Tadi masukkan nasi. Ini nasi saya masak pagi tadi juga sebab saya tak ada nasi bubur. Ini nasi yang kalau eloknya nasi kemana-mana, tapi tak apa, boleh je guna nasi masak hari pada masa yang sama lah, tak apalah. Kalau pagi tu masak nasi dulu. Okey, goreng semua, masuk susu, garam.